Ni tariki 28 mweri jwa mugwanja mwaka ni jwa 2026 nkureterete nteto chietu itane naoni ekinya kwa ekinya nikenda nkumenyithie nteto ira twithirite twikuthuranira ntukwije yonthe na nande itigere ntukwikумya mbere ya mambura za mukondo jwa ire jwa mwago jwa twine chietu aria mwini uri nkuma kathetune kamumeru kama nontu itumwari akagwatanira na aini bange Kemero gukuretera mwago utarara kuona scan QR code ere TV ne akuka gitene gaka kana oriunge mutandaone jwa www.uwerudigital.co.ke kenda wigwatira tigiti yaku nkurikanie kiatho giki kibangeri tariki 8 cha mweri jwa enana wenda 88 kiatho kira kiregeri kila Garden irere ndene ya Kasarani Sports View ibange koryo nekenda otega kurukirwe ne mubango jojo na nande mutegeri ntuko ya narua ere ntuko ya Tuesday nera tumeta Inspirational Tuesday tugatigerera ati ogwe awore no kwethirwa ogyokerwa nkoro kumania na manto mwanya jaratethero zageta na mbere ndene ya uturo bwaku na nande ntuko ya narua mono turi aredia ogwo kwethirwa okyombana nthigurune chaome na thirikari nene na bange atongeria mwanya na kwene nyando anginge ira chiethairwa mono tigetethereria antu kwethirwa bagechwa nguge gweta nthigurune chaome na kinya thirikari nethiritwe iri na mubango jo kenda gukinyithia kinya antu baba ingi diaspora kenda bethre bakirita nguge guntu kunguge mwanya kuri na nguge chiorugi nguge chiochuka nguge ira tia kumenyera aje ne tweta caregivers na mono na arwa turenda kwariria untu bubu kwena mugeni ugwetwa Martin Abwana uria ukethirwa agitwonia uria ethiritwe akiombana kwethirwa arendene ya urugi na wewengwa ethairwa agitania na meri na nandikikirija jonthema turi kuria ni kuona thirikari igitetheria mtu kwethirwa akiona ngugi nthigurune chaome no kuona thirikari igitetheria kuona ngugi nthigurune chaome araniria na bautwe gukurukira namba yetu ya SMS 23578 amona kinya mitandao yetu yo kinyanere na nkethirwa nkithoma ntomeri chaku mwanya ugitwira kethira no kuona thirikari igitethereria kuona nthiguru ome ukethira thirikari ni gutethereria kuona ngugi ome ya nthiguru kana kwena muntu uria withiritwe mbuga ari ome ya nthiguru araniria namba otwe namba yetu ya SMS 23578 na kinya mitandao yetu yo kinyaniria amana ntitira nkureterete ni Garato kuthurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. DCP go kinyabore kire ntuko ya muthia ya njunga ya Omero ondenga bana mutuma na bunge bathato bamero batharikirite Gachagua Beombethe kuma Mara kuregana na yendekithia ria kwathorana kire Mara bakiuga mpatho eje kothia inya ya kendeki ge siasa Oburu Oginga koria memba ba ODM gotiga kuanda mpatho kire thirikari ya broad based akiwa kagitaga kuga thirikari gatira kinya Kukwamberia gukozerwa thirikari ne ya Ruto onde ya minister Bakire Mara bonekete kugaruka siasa Dendwale Teto cia weru Muonanirio to mathithio ni Maureen Kiremi na ningetwa Maureen Kinyana nteto chieto chikamberia thaiji kire ntuko ya muthia ya ndiunga yawe kaunti ya Meru mutongeria wa DCP Rigathi Gachagua na aranirite na karintere chia Getimene arajokete kanya kumeneria mubunge Mugambire Ndekere na kinya seneta Kathuri Murungi ni ontobwa kunyamaria Kawira Mwangaza gesiasa amona boba mweba akari batikenerete ndiunge uya Gachagua Bobo netabura tukumenyithwa negaki mutegi
ntugo ya muthia kirendiunge ya mutongoria wa DCP Rigathi Gachagua na mingirite gicigo mbunge kia Buri ara kiaria rinterechero irere ithitie migambo yake ya kuga akauraga njoka na makome make akiuga we aramanisha Ruto na nchama ciake cionthi karuto thirikari na njira ya kura. Nkuruki Gachagua aruga we atietigeria kirimara kigaukanua kionaga. Jana nimesema ya kwamba tutaua nyoka pamoja na maya. Nimeona huyu Murkomen ati anasukuma watu ya NCIC ati waulize sisi, ati watuulize sisi ati kwa nini tunasema hivyo. Sisi tuseme hatuna hate speech. Sisi tunatumia figurative language kwa sababu sisi ni wanafunzi wa literature. Kuua nyoka ni kufukuza William Ruto kwa kura. Kuua mayai ni kufukuza wafuasi wake wote kwa kura. That is what we mean. So NCIC, kama mnataka explanation mniandikie barua nitajibu nyinyi. That we speak in figurative language. Sisi tunasema kuua nyoka ni kufukuza William Ruto kwa kura. Mimi nimefika hapa Meru na nilikuwa Embu baada ya kupata ripoti ya kwamba Kasongo ametuma waziri anaitwa Roko azunguke huko akipiganisha watu ya Mlima Kenya. Ati akisema mlima ati katakatwe mara mbili. Ni ujinga si ujinga? Ni ujinga si ujinga? Lakini niko na habari njema. Nimetembea mbele. Wameniambia kugawanya mlima ni ujinga, hawezi kubali. Na nyuma ya kumaruire msafara no kinyete thokoni ya Getimene kirwa na ari aranto bataumirana na mbenene bamwe bakari bakiuga bubui kumania na nkarirera bangetu mubunge wa Buri Mugambire ndikirie rere kuthiuruko tugo ikiugaga kiatho gigutira na anto bakaya kumira bakagaramire wikirwa kuma Getimene kuthibwa Gitoro. Umetembea Buri, lakini ile heshima ulikuwa unatuletea Buri ni kutuletea aibu kwa viongozi wetu. One, itokuona iba kwaragia no batire kwethura Buri kwena MPC baire bara bagochwagite na DCP no kubateria kuboa kubakanya bonthe rendigire ni arareria anto na bera wa one time barabara ekaura akuma 2022 mweri chwe 10 no ntoiro twambiriria tukuga tutam torona barabara eu na ndigoro utuko irio barabara erari ore kabwe no ntonto bakagwa one time oni bakete barabara almost miaka 30 tukeza kwaerwa barabara ngabauga one time gakonjwa iba konja bekire meukono ya atutakio barabara ndanite kinya gitara ria Uhuru na ndaria njira yeta twetere thira miaka 5 ningi miaka 5 na ndi mingi tweterete batu twanga itwanganirwo nya gwetera njira ne chateri twe sawa iba yukinya njira ne thirete ono tunya barathukire no tunya bikibiki itetero no tugokeja kura na tutetera na boba mwe bakari bagikatha kariba Getimene kurega kumira kwa wingi bakiuga gutire utethio bakona kumania na ndiungeno ya DCP. Anari kabo no batira takanya kao kuma bundene batata kanya kao kuja kuthikira mijeba nyete na Gitumi tai bakye turigwa thirikari nyo ikugene na tweterete thirikari itumira kugi gacokeria anari kabo tonto anari tanto bakwenya bautakanya atwe tule anari tule akaji banari atwe toliuga tuendane thirikari na itokwana maendeleo ya thirikari endelea ta gutuitira Gachagua bureterete kwe maendeleo Gachagua bureterete kwe barabara ara buretera kwe roja ara buretera aende ama siende sisi tu support William Ruto kuma giciumbunge kia Buri ngiripotera ndeto cia Weru niukambitaga ki Mutegi. Nyuma ya ndiunga ya DCP kaunti ya Meru aria Gachagua na njuri yawe bonekere kwambura gisiasa ngabana wa bunge ba Meru na ndentuko ya narua metha yetu ya nteto ne andikithitie machokio akiaria ngabana Mutumantu ithinkia ugite gutibyo Meru iragunika nabyo kumania na ndiunga eje akiuga kirimantu zege mirago te umetheka na Gachagua batethia kagita karia bari itene. Anthony Kathenya ne akwathira Nkuruki.
Gavana wa kaunti ya Meru Mutuma Ntwaithinkia, abunge ba kaunti no Julius Saitumu Igembe North, Raim Daudo Imenti North na Dan Kilwa Igembe gatigati leo ni bamenereti mutongora kiama kia DCP Rigathi Gachagua nontu bwa meri lethiritwa kiale kirindi onge ya ntuko ithatu ya kaunti ya Meru. Kulingana na mubunge Julius Saitumu, Gachagua no abatele kwithurali wa muthia kwaliria wamba. Saitumu akiuga Gachagua ngature nguginia dio nontu bwamba bailija utedio amwe na kwelithia ati Gachagua atumba gutongeria obisi no ya mwingi na guti mtu no umwe aomba kwithirwa kithaikithia. Tariki 10 mweri wa mwanja 1997 iro wa ero barua ya dismiso ure ndio ure tabia kurabira bya aya wantu bala ikipya na ara wari ndio waita wa Uhuru Kenyatta we ngwa wiyete we ya thirikari ne Ruto agurita na aguritere na ure record no ku atire uto wichi outside Njeri County na obo to wichi yago the deputy president we ya wa by December ke thande kwenga ambunge bakwenga bakuwa minyaka chau ata president wa Kenya ibonto ngukure bombere president yoku wanthiri ku nanga anthia kuthwaniria ira itawa inchi ya kufikirika teno ka huo mwamba na te mwamba kwa president uthigurui bu akuthwania na tena we ya utembecha mbiyete ibonto ngukuria atiri uwo bati kuthoro mwisho kwaria manto awamba mambo ya kusema au nitapeleka Saitumu nje unanipeleka udua wapi. Bande ya mbunge Raim Daud ni amenereti Gachagua nontu boy kulia Meru bateka mushaguro nontu borangia Raim akiuga jalito na gukolila Meru na karibage shigo bunge Kimenti North bethirito baki musaguro wa ipindi ithatu ali mubunge na kipindi kimwali kansala batekola ithiri rangia Mimi kuzaliwa nimewahi kusema nimezaliwa Igembe. Mama yangu amezaliwa Imenti na nimelelewa Meru. Kwanza nilikuwa Meru Primary nikisoma. Hata mama yangu alisoma Meru Primary. Hiyo imepitwa na wakati. Siasa kama hiyo, kama angesema maendeleo sijafanya, angeweza kuongea. Yeye sio Mmeru kabisa. Afadhali hata mimi ni Mmeru, Mmeru Mutune na Ntomarete. So yeye sijajua ako na jina gani ya Kimeru. Gavana Mutuma Ntwaithinkia kimenagirwa waziri Mithika Linturi na kumugweta bena Gachagua tarongo banene na ntu bara batatithiria rimibamira bale obisini amuna kugweta ati Mithika Linturi atwikite musalitu wa Meru. Linturi naete nkamwete nya musaliti wa jamii ka kusaliti jamii ka utwendia peupe Linturi kinyaka onora atukunja twikira kabone kimwe na areambia ibo garega Linturi na ateuke na nende wakurunga malare okaria nteto cia mira bwena wa Munyoro the former deputy president kabu tukasia nontu Gachagua na ari na kanya ga utethia ntubamira rirare deputy president atongire baba kimenagiria Gachagua nontu bakugate Rais William Ruto atingiretia Meru mawirane malaya ombule kwithirwa kibanenkera kinya kuleta stima more than 16 transformers nimeleta na last mile ngwikira kwina manto mengi ambete kuthithia through thirikari Ruto miaka iu kidogo kuna ngwenda kwa Gachagua agociethia muno ne yatwire when I was the deputy president I delivered this I delivered that or I initiated this or initiated that. Gachagua na deputy president na uwe mirandi iratwanjiriretie na uwe akaria mantu yao mirandi etoyuri na uwe akingwa are kwanjire murandi ywe ku Igembe North iyo kwa are kwanjire tiania akawo mirandi etebwethetwe na uwe iratutiere no ntu tukona barabara ichumite ko ikaita wake mushi. Mimi hata sioni kuna haja, hata mimi ile tutamuonesha naye ni kura. Hatutapigana na yeye vita ya mdomo. Shori yeye ni mtu wa propaganda. Wakati wa Gachagua mimi sikumbuki ni kitu gani imefanywa. Hata mabarabara zile zimefufuliwa ni wakati wa Profesa Kindiki. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kadhinya.
Ngwatanĩro ya kari baria batũraga kuĩ na baria bamenyagĩra mito nĩ bachumĩrĩtie gũcokeria Gachagua nyuma yawe kuga mirandi iregwa kwa mwito ne tayari nĩ angaratanĩtie kaumo karũthĩ kĩrĩa Meru nĩ borĩtie Gachagua gũtiga gũtonya untobo siasa aria bethĩrĩtie bakĩtheria na kinya kuonania tumo tunthe twa ndũthĩ bakiuga nĩ tũkarĩtwe na tũkũmenyerwa ũrĩa kũbatere. Mũthuri Mũrĩũki gatumenyithie utongere bwa ikundi bila bimenyera mwitu nibyo Community Forest Association ibyo mbite kushumire nandi na korotera ikundi rega na kithirikari nekiraba kugati nibo tambia nkuma chiorongo ati metenete mikuntu kura kuna ruji kitomi bakinyete kundukuku na kona ni urongo ito kwenda kuga opposition tigeni kweja kwariria ntu betu urongo ndene Meru nontu jabubu ni urongo turaugire tutienda kubukirira na ndengenda kubwira tuina meuro ira tu conservate nera tuika effort nyingi ite kome no tuikoma nya downstream ba kuria thina na jaja na ndi twigika tobora spring weta ndera ura tuina mpuri river waitaitia guru tuina kwa ng'ombe roje rwa kwa ng'ombe chie jaja na ndi ukakara na ndi na nio catchment ara nduje yu ikugwatanira na igachunkirwa igukinyira ome ukethirwo inywa roje rotheru kwa u anto opposition kinyethera ibo kwenda kuona popularity turienda kubwira mantu ja conservation tiganeni ajo lingeni campaign ome ya mito nonto batu mwito kana CFS KFS we are non-political na ndi siasa cienu cikieni ome undu bajaire betha bakiuga gwaka kieni kia ndege kimuto juju ni njira imwe gutigira ati kwina kieni kiria ndege iri igateithia kuria Mwangi kagita kana mwito juragwata gitomi ibamugirite ngari cia kuria Mwangi iri igateithia kithineji ibacokete batwakira nyomba kana ira itawa fire station ira tuina trucks ijire inene cia gukamata antu na ngari imwe ya Mwangi na alafu nande mantu ja ya strip iyo irari step yengi ya kugwatithania riria tugwita na ngari iguru kwiria Mwangi jwethairwo jojo mwingi muno watwika no mwanka twende utethio bwa iguru nayo ya strip eu irari etumirwo ngugiu na nonto kwina ndege ithatu iria cigatumira mantu jau na inya mantu ja conservation bakiuga nandi siasa itibiri gutonyithwa kimantu jegi mitu nikino nturande nkaromba politicians bangi nonto kinyani ndi mwana siasa katueberia mantu ja siasa kabisa kire mantu ja conservation nonto twatonyithia siasa kirujururu so this is a natural resource for all our people na kwa bara bakogeria kuga ati mito negitiaja na doje chikoma it is trying to politicize natural resources ko ende mantu ja conservation batu tutiomba siasa mono twaragia na facts leo kuga kinya bara bakuga mito jojo kina Meru ikaga ruje anto ba Meri ba relax Muthuri Mũrĩũki Woro TV mutiriro kangangi. Mbunge ya kaunti ya Tharaka Nithi nĩ cokerete rũkĩrĩrwa narua nyuma ya kagita gaka igakunogoka aria bajũkĩtie kanya gaka kwamũkĩra riboti kuma kĩrĩ kamiti mwanya mwanya ĩrĩa ya barabara na kinya utalii. Riboti yegie barabara ĩrĩonania kũrĩ cio ciambĩrĩirie kũthondekwa ende itakinyanĩra ũntũ buria bomba gũciĩkĩra ũgwati-inĩ bwa kũthũkwa kaĩrĩ nĩ mbura. Kamiti ya utalii nayo nĩendekithĩtie budget ya kugĩra guntu kuria atalii bomba kwithirwa bakiriunga ndene ya kaunti ya Tharaka Nithi. Nicholas Chabare hari na riboti tariria. Nyuma ya MCAs kwithirwa bairutha aronini ende ntu ya mundi bachokerete karone ibia ontereche kathwana na araba mukirite ripoti mwanya irio ya mantu megie uthondeki ibo barabara iraba kuga imwe ciacio iri thondeko na itikuthira nakio nonto ciina thina tutwikite antu bakurutaga kuthondekaga barabara imwe mwaka every year tulithondeka barabara the same nonto twakwitha tutikurikia wira uria tukuruta barabara nino na tukarikia barabara ino tukinekera mola mingire ambega it does not matter tirami barabara yu nijikaraga miaka mingi na igatuika tukaumba kuruta wirongi na mbesa jietu ila twethaga twina jukurugura other roads na kwina gintu kingi tuonire barabara jietu imwe jiathi ku gradewa
ni ikunyiwa the width koguo twa recommend barabara ni ciaramwe bora barabara baterie ni kendo nanto batika ku encroach on road reserves batika kuanda tharaku na batika kulima barabara but the main thing that is bothering us ni culverts na drainage ya barabara cietu na maraming ni kenda barabara cietu at least jumba kutaji passable kana weather for at least 3 to 4 seasons antometo endelea muntu agwaka na akicheragia njira ya kutonya ukwae utiumba gwaka nyombe ya milioni 5 ule mwane kugura karabati ya gwikira waku kenda lonche romba kuigwa rugekeruka nuntu endelea muntu acokia muthetu njirani no akwa rubingagirira lonche na ruro karenga njira na njira yake na tweke ya kuthuka koguo mani mauntu maria tubati kuigwa tio na discipline tanto mathara kanithi na nikenda njira cietu itigatwike cia kuthuka. Kando na ripoti ya kamiti ya mantu megie barabara ibamukirite kinya ripoti ya mantu megie utalii na araba kuga kinya kaunti ya Tharaka Nithi ni ndarime na into bingi bya konaniria gi utalii no ndebitithia na mbe na kumenyekana twauga ni tubati kuigwa twina desk ya kwigucaga ikiariririo boro wa tourism all the time na gombe kuthie gukimakagwa na gugitire na gwantu metu maria mari na locals na nikenda maomba kuigwa makiri tutethereria kwendia county no yetu ule kalis kwende Meru county barari na thina muno bakiuga kirima ni kiao. The reason being we have not been able to utilize kana tutiombete kukia kirima kiu gigetu tukioni koguo twambe to mark these sites tumenyeketha in public or private property nikendo na tukimarket tukabera kaboga ka through the national government kana boga ka through Anita who is the owner of these sites no ciumba kuletea thirikari yetu ya Tharaka Nithi mbeca mingi muno ikethwa set up tibwega koguo ndi department imwe but kwithwa strengthened through of course kana kwa financial support mutende watu ya kulan itenga tubesa tunimo no most of it only goes to salaries, nothing else goes beyond that. Ogende katukuga enough funds silver set aside to once the department kana on department yishumba kutawira bweka bwebati na kenda sio shumba watu actually na kenda tumba ku county umba kwa resources kuma kathona chukega ng'ombe Peter Nicholas Chabari Kirero arere toro antuko ya narwa turi kuria ni ukuona thirikari igitethia kuona ngugi ome ya nthiguru na kiri SMS chetu akwo kuga no ongeno aruga government is not helping ni wizi ojo aretwa Mbogori kugo kuga ni uongo serikali haiwezi nongea kauga Kimathi wa Thirende Bario Anjoune Maua ndio serikali ya Ruto inatafutia wa Kenya kazi nje ya nchi. Jau ni maoni jaku mwanya jara wetete nambe na kuthro gitutumira kagitene gaka ende katwethera tukinogoka anini tugicokera tukabumenyithia uria abiashara thokone ya Gakoromone bagwatanirite na thirikari ya kaunti ya Meru bethirite muno bakiariria nikenda gutigira ati thoko eje ne kwethirwa ikiagira. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! We are turning up the heat
on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Singo kusia morijo mwake bahatu igusenga na kuoreka buikonora na mbesa mukone eja tukonu orimi kinya ngombe rero teria lita 35 iri ari urondira ngombe mwe munyanyo kwa tuite maguru nkuniene hai no tuitera maguru nkuniene nukone iji itena kinya nkorokie mwerijo mwe na ikendwa na arua na mwerijo mwake tega nkara tega ngukuito ethoga tueri tega isui tega pera itupato sanure we tuchanure nitobu wende igukura kirurimi na mbecha itonye mubukone jwaku tumira Joymax Feeds kirengoko ng'ombe ngurwe na ndethia ingi chionde. Joymax Feeds kuma kwa Kavagara, chaguo la mifugo. Joymax Animal Feeds. Nuko thogania gweta sukuru kienda kuthomera ndagitari thoganire gikeno gya kuja muritwa sukuru ikomenya gwitana na kuonania manto tareria yokurugorera mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugi ya ndagitari yambaire na kumenya programs ire gwetania na kirio kwenda chukuru ya ndagitari ikuonia rito gwetania bwega na ngugi ewe utungata bwega na mwajia kanganiro ikurigito ndagitari utekuchetha karata na uturo bwawe nonto na kumenya uria kugita aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nonto kithomo tikugo uturo bongi abo karungama jata ijoke theraja Imperial College of Medical and Health Sciences ojukani bo mweri jo kenda ni bwetete na mbere campus yetu theka na kinya campus njero na kuru nonto bwantete nkuru kitu ringerethi mo namba 0719 223 223 Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Tukuwate ugeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo thongi botengana na bongi kinyabure ku aja meru njona harwa tukuthongomia na magurija tekuinyeria mubuko jwa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art, manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kuthongomia mwanka nthiguro yonthe yuge ebai turi Greenwood Mall floor ya ithatu na turugura ntuko chionde kuma Jumatatu mwanka Alhamisi kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka the mwana nusu ciogoro na chiontuko cia Njuma na Jumamosi ni kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka thaijiri na nusu ciogoro na yontuko ya Jumapili ni kwambiria thasta cia muthenya mwanka the mwana nusu ciogoro turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana utuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. Muchama niyo kayothire utwita kembeche tina baita tiambi no uteko chenjia mutwaja gairo bitego tutethia neke hai tokorega ng'ombe ciako ichiraragire ngoko ciako itekorekia ngurachago na guchenga iguchenga aremi itwigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka augane nyina kyo wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins itwigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu bithithetwo na technology ya kinande na itogotigira bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kamboni ya Nice Mwea twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy and Winner,
pig finisher, chick mash, layers mash, kienyeji mash na binge bibinge. Irio bieto bithondeki note abo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima boboko bwa mwiri nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bieto bire agrovet kana ndukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. For 22 years, the old Arsenal artillery has lain silent and dormant. But the fuse is about to go boom! Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table. Kugwata ugenio oringi kirinteto chietu cheru thaithatu ngicokera na cio nkuruki a biashara baga koromone ntuku ya narua ne bekite gikaro na thirikari ya kaunti ya Meru kwaredia mantu daraja kuringithia thoko eu atongeria ba municipal ne baithurite kuri na siasa bethirite bakiunjira biashara kuregana na thoko enjeru bakia biashara baba wirane bwa mutaratara jo mwega jwa kubathamithia nikenda kwakanya waki bwa thoko. Muthuru Muriuki na riboti eje. Atongire bathoko ya koromone mthenya na rwe bombete ukinyo bicine bangabana dikenda batiri marano ena kyote kingi dikenda bomba kwariria marje ke thoko eji ndu bambere beto bagitikira thoko eji ithwagita na mbere gwakwa rara contractor twira thoko eji ikajukia ndurwe mwaka jumwe thoko ithurwe tayari na bwega nontu bwantu baba blindas baga koromone bonde itoka inabona arua na twethura twina muchema na ngabana na twetikaniria thoko egakwa na batu tira kariba koromone itukugwata mbaru murandu ju president yaretereka koromone twetikaniria thoko ne yakwe ko mu biashara ore ga koromone wonde mu biashara ore ga koromone wonde akathikira antu baraba kwendo bapotosha Bojairi kukurukira munyeri wa mutindwa na mukurigiti wa mbundi ya municipal beto bakirotera antu baria bakureta siasa kimrandi joju bakuria biashara bagetekire gwikirwa siasa kimandu jogi wa thoko eji akoromone na gontu kukunde thoko igwakwa itotegete tuona nima antu bari betikiriria thoko ciao ciakwa ko wimenti no thibukairua antu baimenti no thibuka gitate kairua butigwa buti na thoko na ibu bukamatite thoko cio cionde tugwitikaniria ko muntu ro gutumirwa antu baire bathatu bagutumirwa ne antu bara tutikumeibana bejete kuga imenti no thie kona thoko gakoromone hiyo maendeleo wanapigana nayo na tutaki kupigana na maendeleo. Na sisi kama wale maafisa wa serikali tumewekwa hapa kuchunga serikali hii, tutaendelea kufanya zundi ya kuhakikisha kwamba soko ya Gakoromone itajengwa. Ya kwina antu bangi nabo tuzitigirie mubango juju tonyithwa siasa. Tuzitigirie siasa kabisa muntu uga thoko yakwa ikaba na urori ku no kero na wake thoko. Nafikiri I think it is wrong. Morally it is wrong tutumenya kutunya antu betu ba Meru thoko utura mondani ya 1.2 billion no tuitukira muntu munero no oka no ntu bwa ngugi amna bubu betho bagitikanira bakuthamirwa kuthondeka bwega nikenda betho bana nto kwenderia thoko enjeru ya Gakoromone gyakwa na arua itukuri na abiashara baga Koromone nikenda twetikaniria ora bakathama nguira kindogo ciathira within mbuga biomye biere kana bithatu bitiere
bakathama no ntuthoko eu nitite kwambiriria already nara betite ni yaka kuthiri na ibetite kuthama ingabana auto support muno inya twingo turi wananchi atwira antu aria ikubati kuthithuura kwagirite kenda akariba koromone bakara bena thirio na into biao biena thiri tutina issues na tutiko post kwena thoko ni thithwo bwega ojo ora twauga na ngavana na atongeria babangi riu antu baitu bathamire no na tutina any issue. Muthuri Muriuki, Woro TV, Mutirio Kangangi. Mbeu mbithi kuma Mara ni bachebanite na gituma kiria gikugirwa kagitene gaka kegie kwathurana kiri Mara bakiuga gituma giki gikothia urito bwa gisiasa kiri munini wa rais Profesa Kithure Kindiki bariuga CS Ruko kagutumirwa kuraga Kindiki gisiasa bakenda atongeria bonthe kurumira urumwe na ngwataniro nikenda kiri Mara kethirwa gikigunika gisiasa. Martin Mugambi ari na nteto ejitaridia. Amwe banduke imbithi kuma kiri gicigo mbunge kia Mara ibameneretie ndeto cia kugaukanwa wa kirima ndeto ira ciethirito igitamba aganthigurunia Kenya wakagita. Sisi kama vijana wa Tharaka Nithi, sisi kama vijana wa Meru, vijana wa Embu, tumekaa chini na tumekubaliana ya kwamba mulima haipasuliwi. Nitonto tularingire dhabu twalethia tuona atiri kule Mount Kenya West wenye wasema Mount Kenya West iko na kaunti 5. Tukisema Mount Kenya East iko na kaunti 3. Tukipiga hesabu tunaona ya kwamba sisi kama Mount Kenya East tutakuwa tumepigwa chenga. Kagita kalia tutwele thirikari ni juto alona jina unyuma ndanegwa division iju ya kuigwa Mount Kenya tuweke divided. Lakini dhaira twena our own kwena deputy president kuma Mount Kenya East ni leo kuigwa kilema kigaukanwe. Kakula thukiro ugwa twika this is the time mulima inaweza pasuliwa. Nda kaino iriuga kwathurana mugongo wa kirima ukegwa kuri na mathina nkuthokiri mugongo juo na mono kiri munini wa mutongoru wa mugongo Profesa Kithure Kindiki. Kutu kona intention ya Geoffrey Ruku kwa kirima gia turwe gati na good intention na Tharaka Nithi atina good intention na kirima ona good intention na Profesa Kithure Kindiki tontu utumba gutonya nyomba ukena kwa nyomba eu ni thwe wiku kwa upateli kethwa Geoffrey Ruku no kuwe uti pattern pass ya kirima weuma nya neo ni nyombe mwe na no tuge pati ile athondekwa lume atika kati kuthondeka ndiwe kali njingi na wagauka na kungi gutineo taliu ni tukugwe no yetu ya makutano Embu Chuka Meru Maua ni jite kethwa ile tambire gutumwa ri tina yamba kuthi koku riu tuliona gikagitanwa ni kuga riwo ni yetu ya mberiganire no ntu ingi ona pale tutumba kubaula giatire na ni bwaruthirwo tituleka kuruthirwa niki ba ugite ndeto ino ciethiritwe igitambua i minister wa kithirikari Geoffrey Ruku no kwithirwe na gutumirwa na nene kenda kuthiria Kindiki woyo inya. He is very fighting Kithure Kindiki politically kwa sababu Kithure Kindiki sijakata akisema akikosea aseme hii mulima ikatanishwe yeye ndiye atakuwa anaenda loss na ndio maana Kithure Kindiki amechukua that step ya kukanya Geoffrey Kirenga Ruku. Na pia sisi kama vijana tunakuomba, tunakubembeleza Kirenga Ruku, wewe ni mkubwa wetu, wewe ni CS ambaye tuko na yeye peke yake huko Mount Kenya East. Tafadhali sisi hatuko tayari kukatanisha mulima, tumeshirikiana na tumesema mulima hatukatanishi, we are one Mount Kenya. No ezo atikuga directly na kulwa na Kindiki lakini ukathikiria boa kwaria na boa Kindiki ala mucokeria there is a fight in between. Yeah. Kiripotera ndeto cheweru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Nyuma ya ODM kumira werune na gutangaza giti kiria bakwenda kunenkerwa 2027 ni kia munini wa rais na ndi mutongetia wa kiama giki Oburu Oginga ni achumiritie kwariria untububu. Oburu ni akanetia memba baba gotiga kwenda kureta nkuchanio thaiji akiuga ODM ikamba gukaranthi na UDA kuandika manifesto mbere yabo gwitikanĩria uria bakaga na thirikari. Ni nthuranĩrĩte riboti iji. ODM. Mutongeria wa kiama kia ODM Oburu Oginga na ugete kiama kia ODM nikimenyerete kwithirwa kiri uterero regani ende mutotigi Raila Odinga agetigire thirikari na kwa nandi no mwanka bamenyere. We have been used to fighting government. We have been used to opposition.
We have been used to the streets. We have been used to demonstrations. And now, Raila Amolo Odinga alituacha kwa serikali. Now, when you are in government, you are bearing a burden. And therefore, you have to be more careful because we are swimming in strange waters. We are swimming in waters which we are not used to. And we are also bearing a burden which is not ours. Akiongera no mwanka bethere kinyabo bari na numbers ire chikomba kubareria. To come in through the front door, you must work hard. You must work hard because politics is numbers. You have to bring something on the table. How many MCAs have you brought? How many votes have you brought? How many MPs? How many what? How many senators? All that. You have to say, this is what I have brought, and therefore I am claiming 50-50 sharing of power. You share power, but you don't share power if you have nothing. Akirekereria na ndego tena bataya gukirithana na kiama kia UDA na manifesto ikagitwa. We might find ourselves fighting between ourselves. We might find ourselves fighting UDA. You might find that UDA might become one of your biggest obstacles because you will be pushing each other. But if you push each other too far, you also lose the bigger picture. We have already formed a team which is working on the policies of our parties so that we come out with a united manifesto. One manifesto, not two manifestos of ODM and UDA. ODM Rokuone rwambĩrĩtie gũkũnjĩrwa kĩrĩ thirikari ya Rais Ruto nyuma ya bamwe ba a minister kuma Mount Kenya kumĩra werũ-inĩ gũtarĩria kũrega kũng'anĩrwa nĩ mĩario ya CS Aden Duale ya kumaria mwĩkũ gũkarikanwa nkũrũki CS Rokuona mũnini wa Rais Professor Kithure Kindiki bati kuoneka kuthoma yuku rĩmwe ũmwe akendekithia kwaragana wa Kirimara taka bubuteng'aniro kurunge ni rwambĩrĩtie kũthũndia kĩrĩngwatanĩro ya broad based ODM ikiendera oparanya kũjũkia kanya agakindiki thirikari nje ya Ruto igakinya 2027 itiaragene. Raymond Mwenda ni akũthũnja na ndene. Ene miario ya minister Ogima Aden Duale miario aritire kiumia kimwe kithiru miario wete muthute ya kisiasa nthigurune na muno ndene ya thirikari miario Duale arionekana kwaririe kundi kimwe enteresi ya Lafi county ya Mandera akiwa na muthitire Rais Ruto kurinta minister manaki ya minister bae banana baba umite Kirimara. Minister pa thirikari ya Rais Ruto bakuma Kirimara ni munini wawe Kithure Kindiki, minister Omiunda Alice Wahome, minister utalii Rebecca Miano, Waru Eric Muga, minister Iwanda Lee Kinyajui, minister Orim Mutai Gagwe, minister Waraniria no Kinyaniria William Kabogo, minister Tingweba Mwingi Geoffrey Ruko na mwandiki wa maminista Masi Wanjau. Bakiaria pa mabatongoria pa Kirimara bamenete miaria ya Duale ukurukira mutandao yo ayo Kinyaniria minister Omiunda Alice Wahome na Murite Duale kurombo orekeri itore Alice Wahome ri watimbaru ni governor wa county ya Kirinyaga ni Waiguru ora Murite Duale kurombo orekeri kiawe Duale na ugite atirombo orekeri. Na msijali maneno mnaona kwa social media. Mimi I'm not going to apologize. Mimi atanirudi nyuma. Kwa sababu mtu amesimama anaongea juu ya shares. Hakuna hate speech mbaya kushinda mtu akisema wewe huna shares kwa hii serikali uwezo kupata kazi. Miaria ya Duale ni tete na mbere uke muthutire wa kisiasa itware ngira kisiasa ria tete na mbere kuina ina itaruga yake kama tete ma minister pa Rais Ruto ni akiama ba ODM rungura broad based wita na mbere kumeneria matagete kia munini wa rais kiake karirito ni Kithure Kindiki.
Sisi kama ODM tumejipanga. Tumefanya nini? Tumefanya nini? Sisi tunaenda kuungana na kutengeneza serikali ya 2027 na President William Samoei Ruto. Na UDA wakipata president, nani anapata deputy? ODM wanataka nini? ODM watadai wapate deputy president. Na yule mtu ambaye amekomaa, amekuwa na baba miaka na milele, ambaye amekuwa waziri, ambaye amekuwa deputy party leader wetu ni nani? Anaitwa Wycliffe Ambetsa Oparanya. Kwa tombaru kwa Oparanya ntuko ya kiumia kwa karekere ntuko imwe nyuma ya munini wa Rais Kithure Kindiki kuona ni obwa kuma na ripoti sio muritarita mibango ya siasa jo kithurano kya mwaka 2027. Ni serikali yetu hatutoki, tunang'ang'ana hapa. Najua tumeongezeka, kina Oparanya wamekuja, wamekaribishwa, lakini hatutoki, hatuwezi waondokea. Tutang'ang'ana tukiwa hapa ndani kwa sababu hii ni serikali. Siasa siitithia guru siitite na mbere kuwata mwanki yeto ni metho na mato usionera no siberua ura siasa cia karatu itite kithurano kinene kya mwaka 2027. Raymond Mwenda, Teta cia Weru. Nkindano ya obunge bwa Igembe North nerigeri kumata 2027 onde mubunge wa Thaiji Julius Taitumu erigeri gukandana na Maoka Maore uria wethirite agitinda ithurano Kathumba na Kinya Joseph Ntwerwaki uria wachindite kiri ithurano bya 2013. Bwa kumenya ni atikiri kithurano gya 2017 Maore na Taitumu batezene na kura itigo kinyangiri kithurano kezete gikirigirwa kugia murutira nkuruki kumania na thina cia makarika za wamba bwandithia. Edwin Gatobu ni amurikite nkindano eje na ndene. Ukimurika siasa cia giti kio bunge gicikone kia Igembe North kuria siasa cionekete kugwata monki antu bathatu banakarira giti kiu bare kigerio na kia kuona inu kuona gicunje kinene kia kura kuma kiri nkuruki kura 77 iria nio namba ya muthie kuma na kithurano kithiru kia mwaka wa 2022. Mbweze ni tutam kuringa na kithurano kiu kithuruna kire kinya kio kiari na ushindani bobo nene kire na kura 77,50 mubunge Taitumu ashindana na kura 18,115 akithinga tu Maoka Maore na kura 16,660 na Ntwerwaki akiona kura 11,115 abangi bakigaga kura iwingi ndechindana na antu bonde bare mbunge na ngwe mwarimu ikomaka ibonekerwa karatasi boto makire agicwa gitikiu kweitare jairi rungu rwa Kenya Kwanza na rwimbo rwa tuta Taitumu ari kumeri gukiria kithomo na manto jange akiuga bau bangi baremere ngugi gitare yao kwaibwa minisco ni tetie ene kauri wa watiera arito na ndenda be yabaka account na this one has been attributed to peace, leadership and tranquility that is existing in our schools. Kweba kwa walimu baringa wa transfer be yai bakia na example nonto I can attest to it kwa bereto yaguo mwalimu munana ali yako na mwalimu munana ali yako na imbeo yanaboneka nilitena uwe machama ni mbeo kuna umeona hapa noende kure uju achindani boy boneketi kuregana wa nene Taitumu akinyeru ndwari cha kuthuka kwa okaria na wamba bwandithia na bore buthire tobo kinyeria ntugishikone giki mjumbe ameiba pesa ya barabara ya security zaidi ya milioni 100 akipewa ya security ati anangoja ajipange naye ameenda amepatiwa pesa ya ng'ombe milioni nyingine 100 amekuja amechukua zile ng'ombe na pesa ameweka mfuko ati atakuja kununua naye kura, si ndio? Sasa nataka mumuhakikishie itakuwa ngumu kupata hata engine. Maoka Maore nkurukia kitetera adiuga kinyawe gitara no kiritie kithomo muno ninde kunengero yanda nengeri nkai kathanga primary aturi nyuma primary tuina administration block yale 4.5 million na irasibiri and 12 blocks chebioro kathanga secondary tura complete administration block ereti na milioni 3 na
block ebioro 10. Ungi ni mubunge wa gatene Joseph Ntweru akiuria mona thirikari kweruya kanya kaweka gwita na mbere kugwatira rwangiro kithirikari urimiro kefis akuga no ari na wendi bo gucoka kwa mubunge kwa nafasi yotongoria this period tekua 2027 tende ndebene 2027 kethendi ndi lainine ya kuromba nafasi yotongoria antu begembe north ndi muyumbe wo na ndathikiria antu babaingi masinani na kuringana ngwanda nditite mbeane tumite munene mwene nthi ampa nafasi ya kuendelea kuprovide utongoria ariuga ari tayari kwagirithia maweti na mbere kinya nkurukie gitariri twa kithomo imantu amana imbirite antu begembe north bampa nafasi yo batongoria ndisku twakisa mbesa iri kuri ndisku ni mbesa ira kutua musiari wende uturu utumba gutha kithomithia mwana na twabathomithia kithomo kia free nundu tukare mbesa ira ciendekana cia kuri wa kimwana every school kenda tumba kukiria community yetu mashindano jaja kisiasa jonekete kinya kuona njara cia tongere banane ba kisiasa rais William Ruto akigikite taitumu nawe mutongeri wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua akigika maoka wakati na watafuta hawa viongozi wa Meru County. Mmoja wao ambaye namtafuta kwa urahisi ni huyu Taitumu. Unasema huyu Taitumu mtamfanyaje? Ati? Bora ni dume si dume? Ni mwanaume si mwanaume? Arudishwe asirudishwe? Apewe asipewe? Wangapi nasema maoka maone arudi kwa kiti. Amuna atongere babare bare na rugono rwo gukarira giti kiki akuri na bangi baberu aria ne amwe na Victor Laiboni Amoton Mugambi na Boniface Thuranira tunento Cheweru TV kumegembe north ni Edwin Gatobu Narwa kere murimi uri ume turiongerete Eric Kibiti uria ni murimi wa makara ja mwanya zaria athithagia kumania na ntaka ya ng'ombe makonyora jakawa na kinya sawdust report yeje ethuraniri-ini ni Likithinji. Murimi nurithitie ng'ombe ciaku uramenya ntaka ya ng'ombe no itumike kuthondeka ikara ntuko ya narua kiri murimi uri ume turithoma uthondeki bwa ikara na rieto chako briquette rieto mbeta Eric Kibiti kuma Meru ondondeka makara jaja ita chako briquette kumania na waste ya makara dust area tigawa ke makara kana kinya ke waste ya into ja musere ka mix accountant oka na roji oka mix ke paste na no thithinya gwa kunja oka thithia ginto ta giki mugeni wetu na gututara konie matigari jange kuma mundene jwaku jara umba kuthondeka najo ikara riri oni mono ntumaira waste ya makara lakini kwina nya waste ya kawa ire tigara kana waste ya musere jo akethwa kwina waste ire tigawa kana nya sawdust ni ya ethua ka carbonized ni thithagia makara jaja kaundangi nayo ne ku mix kenda kigwatana uju nontu mujujura jo junga jo tigwatana ande kenda jo gwatana uju ugatumira kaundangi kugwatithania kana no utumire nya starch ya mutu ugakoroga na roje ugekira kiwi mujuju then uga press ikaumana ndike kara giki wega boy kara riri ikiringithanwa na riri ria withire ni buriku wega boy kara giki muno kititogie nyingi carbon ya kidogo na gikara giki long lasting kurukia kira kingi na igetethaia ku conserve nontu twitumira waste kwa tute affect environment nontu twatumira mujujure ajo tigarire jajora makara aria ja kwenderwo kajukia mujujure kana waste jau ekawa utinona ndika ukatumira kugita mithi kiri antu barithitie nguku kinya bo bari na bo kugwirirwa kumania na ikara riri mwanki ku produce it mono nande nitethagia arimi mono ja arimi baba kurithia tuchui nontu tuchui ja turia igubatethia
ku reduce cost ya mwanki bara bagutumira stima instead bagatumira makara jaja tondu gikara giki wekira ojo goro ithatu ngigakara monkaru kiri advice to the farmers ke waste ira yao no bametumira bakadithia nayo makara jaja kinya sawdust kana nare dust ire gutigwe makara murimi no ajukie akathithia tu kwa wenja no ntuiganto simple akajukia cow dung akaungania na roji akaungania na mujuju akamold akaona gikwa gestarch yani kintu gikwa tene akaethirwo ina nyaga pipe karoji ukainchijiri agekira ku akapress monga gikaya akapress buruke kainya akaigwa gikuingana ageta tu agekaira kirita to kuringana na size ira akwenda. Nele wa Kithenji, Wero TV, Moremi, Oreome. Musiasa na muthomi ndagitari Mutegi kabisa nini atumite ntumwa kiri Rais Ruto atekeje kugeria kurita kindi kigitine kya munini wa rais akiuga akeza kuthagania ODM giti kya DP amenye agata ugwati mbaru kuma kiri mara kabisa ni ariuga mathina jaraza inyite nkingo DP kindi kikagitene gaka zaumanite na thirikari kwaga uchindi kiri ithurano binini bia Ol Kalau. Mwandiki wetu wa Nteto Anthony Kathenya na araniritie na kabisani na tutumira ripoti ije. Mwanasiasa na muthomi na ula kwenda gite kia ubunge kia Tharaka Mutegi kabisani liwa kariba kirimara bagwatirite thirikari Rais William Ruto nonto munini wa rais kithure kindi kia lobisini na igerio no likula kindi kiko begeteni gike one ukethiro le muthia wa kariba nteri no kuwatambaru kia makia UDA amuna thirikari Rais William Ruto tigo turi thirikari ni no tukethira inogo ito support UDA no to Professor Kithure gwetwa inogo agukugairwa baka muretera mathema bakwenda yeru ino bakona tugikira I can assure you na bakona wana bekira mathe igekagiru imburi ice tugekagira mburi timu tugekira yeru kairi turekira yeru no ntitu kumemano wetu ari nako ari nogo kabisa ni akinenkanagera mukana kirekia makia ODM nikiko melide matageti kya munini ujo rais Kithure Kindiki na kuga mubango atongre bakia mageke ni kwangaratani thirikari Rais William Ruto tabla bangaratani tikia makia ODM netige kuya gusambaratisha thirikari buraya sambaratisire badiririe kiama within 3 months ODM is no longer the ODM we knew, the ODM which was speaking for the voice of the people. It is no longer the ODM kwa ODM netiga na sarakasi siayo gitikia deputy president igia Professor Kithure Kindiki amuna kabisa ni aluga mathina mala Kindiki agwitukira ni mathina mala ya Kenya bagwitukira mathirikari ya Kenya kwanza kwaga kuingia mawira ni mayo kire ya Kenya turienda kuga tirire mendeleo matija wanatoba kuga yeye anga tore kuga ngatwarutha turienda kuga thirikari ni ruthire wananchi Kithure kyo Ol Kalau. It is not about kuga about Ol Kalau imantu mamari Kenya imoro Kalau ya ugire ibuto kwenda ugo mutharaka ugire che mukamukari ireja ntugo ya nyambura Ol Kalau iche mukamukari bare ya ntugo yambi ya nyambura no ntiberio mandiro tukarutha bataruthirwa bairero iratu bagatwikire bairero ngasi bugisa wasawa bairero mbuti bugisa wasawa bacoka bairero kinyamiringiti na mbesa na mikondoro bagwana wasawa lakini kinya stima cianjire wikiro ikingi bauga wanatoa rambia wanatoa ngiro mikondoro tukathura muntura tukumenyaga tuthetera kuma muje muneno Nairobi Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Bamwe bakari kuma ntere chia Karama tigania East ni bameneretie mutongeria wa kiama kia PNU na uria ukumereria matago choka kairegitene kia ngavana niwe Peter Munya baretareria kurega kunganirwa ni miario ya Munya iria aritire gukonia mubunge Mpurwa Bori kagita karia aerega kwithirwa akiariria akari thokone ya Karama. John Thiga ni athikirite ugambi bwa kariba
amabakari bakumantere Karamage chiko bunge atigana East ibona ndete kuria kwanirwa kwa ikira bakuwa imutongero kema PNU na Peter Munyano mo baraba komereria matagitikia governor county Meru ntuga Jumapili kire ndionga yake ya gisiasa ntere ino kumba kuigwa aumirite bunene na kuthumbia mubunge wa ntere no mporo mtu aburi na arabaurite munyibo ya kuigwa ari na gitiyo no ntuka gita gake ati ta mubunge ntere ino batona magwata marabonete kagita gaka mpuru ari yakathukia munene ora ututongoria atwakira barabara ye watu tutirauma kuma laibocha gutura muti utikirira tutitura tonto kwa mutolo ngari chutura na maia na niyo ngwira twari ya nya ya maia na koto tutikiona barabara aitu na barabara na nakumeria karuma munene to acha makaua Orua katira manto eda ate bua karama tarera atira are kuto venera tu imbe ora ke toke odari ai mundora to siomba pion poro kameru tere tangrida to manata no duku munyate wichielewa wengo nimbia kwenda ndene ya karama kaketu na ndene ya Meru yonthe kurigana na rwari ruraromberia kwaria yoro munyake ntokembere na mbere atorongwera kuma giti kia MP arona batura kuwa Karama ni kamunda kangaluko nwe mwathani ate mama itombere kure wapi anene wakina mpuru bakomba kuthikira antu kamunda kau kangaluko mpuru naonere kate akamunda kangaluko kariana ntangari rengi arau ake yari mentangari era emethira chiana round up ende munyawe ne kawiyite kamunda kangaluko rengi weyo katukangia na tayari kayo kiro fertilizer araka gitani waku barombete munyotigira na kwa giteyo mpuru mtu aburi nonto baire abatwaka bakurwira gitekimwa gisiasa munyama ntororera kwa manto ya mpuru mathuku ukiwa ate bwetha chia na kari tutikwelewa ni mbibyongwa biri akiri neku owe wa mwebro kwenda kithani tekiasa ni to kwenda kitha human representative utangaze ikire kukwenda kana kithani MP no kuibwa kana kithani MCA uchoke kuto kuthure tone kithoka abua munya owe tukwaeletie o turi kuona bra simba ye yayekirite muta yongere ichiethetie karianira nambi na nyumo lakini keke nyongacho batwe mheshimiwa munya totitiare kureterwa muntu tukamatirite uturetera ndene tiania twina metho andu batiane batiami buru bona tume itokaria rau oro turetera kababia miaka 5 kababia utibatare ere kuruba kana kuruba kona atuwenderia twarira endo turetera te muntu nge woto thenia tutienda ndendo kura mheshimiwa munyare tutena wewe ni reporter ndo cha weru kumantere cha Karamage chiko bunge atigana East mbeta wa John Ndhiga Urio kuromba gitikio seneta kaunti-ini ya Meru niwe Caston Miungi norite Ameru kuthoma kuma kiri ithurano bia 2022 akiwa kinya nyuma ya Ameru kuigika thirikari na njira nene gute mirandi ya gitumi bamukirite augite Meru ne kubatara mirandi minene na ete biankathi bia iguru nyuma ya kithurano kizite mutugikare gatumenyithie cio Morwiri gitigio seneta Meru Caston Miungi ariwa kuraira Meru yanenkanire mwankene jwangirejere mirongo erne jere kire thirikari riri wathanine thaiji ya Rais William Ruto Meru yari namba inya ende akiwa kuraiu kiritwa nyatotongeria kana mirandi ya witi na mbere aja Meru ite gukinya katharika kuraiu yaringire itwanenkanire kureiji last time twanekana kithirikari iriku ende nyeto nekana kithirikari iriku tutone simarayo ituburi kwetha tukiaja gweshima nonto twatega rutero mwe kwewa bena CSS akwe kithumba lakini Meru no mwake twenwe na kure twalingira kwa wingi twalingira kure nyingi sana na twalingira unda kagita kau na wataka kende ne Kenya antu barabaete kura athirikari iriku kure nyingi sana ni Meru na nonto bwatumuko tukwenda kugatiri Ameru babwiri kwewe shima arabari na twatega mirandi iria twa promise ndene Meru itethithitwe twatega mantu ya maingi ya twa promise no tutu twa number 4 na kulinga thirikari iriku in fact itoto bwiri kwethira twe number 4
kinya kimirandi nuntu kura ibwiri withania na uria ntu baringite na ndemi ungi na uridi akiama barute rwegani na thirikari ni barite mutongerio mwakurura githekio rais kiri kithono kia mwaka jwa 2027 kenda bakagura sera chawe corona bandikanire MOU imbi merwe kona nyuma ya kithurano kana bajo kia wathani tukwenda kuburia turia miru ibaume na candidate umwe tumucwe na urokethe ario nwe tukathithia MOU no turia miru no tukura yetu tukwenda kwinyangia kairi muthiene miungi no ritia miru gutonya kiamene kia PNU na kugwata mbaru mutongero wakio Peter Munya kenda kethirari na katharia kuomba ukubia kiri metha ya thirikari nene thirikari nerekeja ria tukanenkera Munya kanya aikara thiguru na akina Matiang'i aikara thiguru na akina Sifuna aikara thiguru na akina Gachagua aikara thiguru na akina Kalonzo akara thiguru na akina Wamalwa na waketha na kuthikirua nonto aketha ejete na kura 1 million kiripotera ndeto cia weru ria kwari etwa ni mutuge kare atumiri ba barabara ya kuma Kigani majuere kithino ne bachumirite guteta ne kuthuka kwa barabara eu bakiuga ne bathithitie maandamano mieri mikai mithiru ende bairwa barabara eje kathondekwa onto botikinyanirite kinya ntuko ya narwa turi bariuga barabara eje ne agirithitwe ntere cha Mwembe ende rutere rwao ne rwake rotigere Makena Mbabu na riboti eje Karibare batumagira njira ya Kigani kuthima juere kithino kumira tunyai wadia cia Kariga ne bacokerete kurutha maandamano kairi nontu bwa kuthuka kwa njira ino aria beriga kurutha maandamano kairi meri menini mikuruku indi bero bamathirie baewa wirane wa ikathondekwa tio turi amde maandamano tikatwamberia maandamano mde twaina maandamano the last time toda maandamano ntu tukathondekerwa njira ingavana wetu twana mucemania twa mucemanio wa DCC na tutigane maandamano atuthondekera njira since that time pata ukinya kuthondekera njira DCC ndugo ya mbere tena maandamano na njire na promise na ukinya county arira office atwira agutunankira 2 weeks thaino ikuthira mieri 3 tigore turi antu na tabale kuri matigero ara ega tiwa na kongi tiwa turiko katwe Uganda kai Tanzania bariuga njira ino ire gwatithanagia Karibati ya Karigana ba Mwembe rutere rwa kare ni thondeketwe indi ya kwao yatigwa itendo the mheshimiwa wetu Jinji wanakaa kiti moja na mheshimiwa wetu Kareke Mbiuki kinywa NDM beka ndigolo da gite kimwe na MCA wa Mwembe Kakuota shwari kaka kuota kutambesha kule manjirako kawa MP wakale akutambesha cha kule manjirako tuligo mbe arakindekia up to the day arakindekia twari thaitu nao namenya tharaka yetu especially ya Kariga itu atero tuthirata tuthirata ntu betu turuga kindekire na rute muntu ake umwe na ya turimira njira cietu cia Kigani gakirwo na ng'uru bariuga bakathi na mbere kurutha maandamano mwankagia riria baketho bakithikirua twirira kietu for that simple reason even tomorrow we are here the day after tomorrow until Friday if at all they are not responding we are continuing no without surrender therefore kwa kube tigo tutonoga na tukenderea bariuria atongoria bao kwetho bakiumiria kubathondekera njira ino inu barabara ira yaterwe ni undi uria gitonga murugara akarite kumia nke 10 ana ya barabara ni eno barabara eno ri imbiagiritie turimira ndi uria mheshimiwa Muthomi Njuki kirakta giki arimire barabara ene kare gai akinyiria agatiugwa tutiona kirakta gya turimira nkiripotera Weru TV kuma Tharaka Mbita Makena Mbabu Chukuru yare ya Nkwene Girls ni kungwirite mambura ja kurikana na kinya gutea untwire hakiaria mwarimu munene augite mambura jajaja ne jatethagiria aritwo kuthoma na aria baumite na kinya kubakanya kwithirwa bakinogokia mathuganio jao mutugikare na riboti tariria
cukuru yare ya Nkwene nithirite ikithithia na ukungwira ntuku yao ya untwire are aritwa bethagira bakiono na kuritana gwikira untwire bwao wamwe na bokwe wakanya kuonania wabiao na akiaria mwarimu munene wa skuru ije na ugite ntuku taije ni akuonania ngwataniro ya kinthiguru ni untu bari na aritwa kuma migongo mwanya. Kenya is made up of 44 communities where we want to promote national unity, respect and appreciate various different communities' culture. And culture is a shared way of life where communities have their own customs, traditions, beliefs, the way of dressing, fashion, dance, and we want to appreciate that. Nkoroki mwarimu ujo nekirite nthukia nandi kugwatira na gwikira untwire bwao and make sure that tribalism it's not in their vocabulary. We are mentoring them, we are coaching them. When they go out there, they should not forget their traditions. Let them be proud of their culture and where we come from. Yewa mwanya ni bithirite bigikirwa kuonania tiga maugu kinye yewa no biguike kuraja bone kuringana na mutaratara jo mwero jwa kithomo kya CBE. I am a proud former Miss Nkwene Girls 2023-2024, and after finishing and graduating from high school, I was able to engage and become Miss Imenti Meru County. This has brought me very many privileges and also earned me a lot of money, which has helped me to grow myself. They support girls in talents, whether dancing, modeling, music creation, DJ, anything that your daughter or your son is interested in. With the new curriculum, we are trying to build confidence in the learners and also to come up with solutions to various problems. Kiripotrande to shawero reakwari eto ni mutuge kare. Ekoro rungu rwa mwaburijwa gikundi gya kumenyera riera kia Antobeya ne bachumirite kutheria thoko ya maili 3 na kinya cibitari nini ya Thamare bathithitie ujo iri njira yao ya gutariria gikeno kiao nyuma ya kwithira bakigunwa na rwangi rwa ekoro kwerwa ana cibitari neje. Duncan Mwathi katumenyithie chonkuruki. Gikundi gya Antobeya Environmental Group wondi yanja gicigo mbunge kia Gembe Central bebumirite ntugo ye munde na kuruthotheru cibitari ya Thamare gutigira bagucokia guoko kiria kari aracimbio no gwigitwe na mantu maingi muno makuguna mugongo. Batu twithirite twiki society kutethia antu betu na macinani kenda bomba kuimarisha usafi bwo na kenda bomba kwithirwa bena mazingira mega bomba kuria ubatana utheru kinya matauni yetu yontora maili 3 tuthirite turio tuiba imisisa barabo tonto pampansi jirene bakarekota kenda twithirwa twina ugima bubwa wa mwire twithirite tuki conduct ya activities yetu nara ki society nya cia FGM twithirite twina mantu nya ya kulwelia nya mantu ya gender based violence ndende ya our society so irio ikundi kia simbio ya Antobeya kireji award na kio kiona kakeye kitetherie bai volunteer kenda kiwa kitheria cibitari batuka twejire arware ndiro na manto ya masikira. Gikundi giki kiugite gitumia kuruthotheru ndeni ya cibitari no ni gikeno kiria bari nakio kumania na gwako kwa maternity ara rugendo rwa bara bathia ngendo inda ya kugura tugenke rugukinya muthia. Tukuona iturandikirwo nya daktari baba ingi sana no ndo cibitari na daktari nkulukie batandatu thai cibitari kuma yambiririe itare tuteya kwa twacia ndawa anto ibakweya bakathitheru ithimi bakamuntu akinya sindano na itokuromba muno na umacinani twithire twina untu bwo tumiria antu bara bakethira the next 2 months to come beambiririe kuya kundelivera no untu maternity karuro kwe sana na bonge burabo tuwere twito kuibu twiyete wokerwa kinya wondi cia twana
antu bareke kumatuka Meru, bareke kumatuka Bwamaua. Bakirikiri bacokeretie nkatho MCA wa Mwendali na ngavana wa kaunti ya Meru Isaac Mutuma na kumuwata ugeni kurugura maternity ino. Na kwona ifoya sana wethero wekienge koro no to support no to ambori no to angas no to tent Batu ngavana tupo na ngwaritete kuri kinya ofisi boko niyo kwa farm na university ni to wagira Rwanda rwa Mariara kwa wende MCA to na kurita ngwembe muno kologera ngavana weto ntwezingia na banda turuwa tuta Nkiripotera Weru TV gicigo mbunge kia Gembe Central betagwo Duncan Mwathi. Amemba ba Isiolo Central Farmers Cooperative Society na ndebari na wirigiro nyuma ya miaka 45 yabo kwethirwa bate kugunika na society je wirigiro bobo chokete kuthingatira ithurano bya tongeria babero onto buria bokaretie nyuma ya koti kwethirwa ekirita mwerekera Banta Murangeri na ripoti je. Amemba ba Isiolo Central Farmers Cooperative Society bamberetie kuona wirigiro nyuma ya miaka 45 ya gukarabati kugunika kumania na cooperative eu. Bakagita karaja amemba boy bogite bate wigirito bakigunika na gintu no kireko kumania na cooperative ege enya kethari baithirito bale amemba ba cooperative ege. And so some na vilikuwa na vitu zingine. Sasa hapo hakuna kitu achieve since my father Nintide tetu hakuna kitu ameipata anything anjaipata chochote hata faida yote hata sumu ni hata shilingi moja hata ukihesabu shilingi 300 wakati hiyo ukiwode saisi zote wode millions of money of which Abdi Dalacha na tuko hapa kutafuta haki yetu kuanzia 1981 wazazi wetu walikuwa members na walikuwa na shamba wanalima bamba wako na roli na wako na nyumba na ploti. Kwanzia wazazi wetu waage, sisi hatujawahi ona chochote katika hiyo group. Wirigiro bo bureti ne kithurano kia tongeria babero kiri gikundi giki gitagarĩrĩra amemba bagwĩtĩkĩria abareta akuĩ na kĩoto kĩao kĩa mĩaka mĩingĩ. Kithurano giki kithithĩtwo nyuma ya koti kwendekithia kithithio nyuma ya mĩaka mĩingĩ kwithirwo na andũ na nkuchanio kiri utongeria bwa gikundi giki na amemba. Tukisema lazima tutimize masharti na sheria ya serikali. Pia tutimize watu wetu ambaye ni members waliumia kwa muda mrefu, wazee ambaye tangu hii society ianze hawajakula kitu, hawajawahi kuonja hata ile pesa yao dividend 400,000 inaingiaga every month. The management wale wako kwa ofisi ndio wamekula na wakamaliza kila kitu. Tumekuja kuwa pamoja ili tufanye uchaguzi juu wale ambao walikuwa wako katika ofisi hiyo sio watu ambao tunawaamini na hatuwatambui kwa sababu hawa walijichakua. Kithurano giki kirungamiri ni rwangi rwa biashara kaunti Isiolo batongeretwo ni Chief Officer Nura Dida uria kugata kaunti kiria bakwenda muno ni akariba Isiolo kugunika na miradi thirikari ta batua ere erigeri kurugurorua muno na bara bakethora be mustari jombere kugunika ni amemba ba cooperative. Na kuna cooperative mbili ilipata 2 million. So why not Isiolo farmers? Kwa nini wao wamekosekana? Kwa sababu hiyo corruption, hii management ya fund na register na kila kitu. So kile kitu tunatuweka hapa, sisi tunataka tu wao wajipange vizuri, wafanye election vizuri na wajilete member zao vizuri, alafu wapate faida kutoka hiyo mambo inakuja. Hayo tu. Utongeria bubweru bo society nyuma ya kura ni Aisha Ahmed uria ni mukaririgite Morris Mutungari mutetherio we mwandiki munene ari Jaro Hassan na Rosemary Epukel ari treasurer. Nkiripotera ntatu chairo kuma Isiolo Beta Bantam Murangeri. Munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki ntuko ya Narua na yatongeretie muchemanio jwa kanjo ya a minister kuthuja yendekithia ria murandi jwa East African Oil Refinery muchemanio jojo jogukarijwa gutegera zaraza kuendekana kuingwa nikenda murandi jojo zomba gukinyanira.
Munini wa rais Profesa Kithure Kindiki muthenya we munthi natongoreretie mucemanio wegie waki bwa kiwanda kya kuthambia maguta kire gicigo kya East Africa. Bawatanirite na akuria baiwanda bia kuthambia maguta aga nthiguruni amwe na ntongoria mwanya mwanya cia thirikari amwe na onjorithia. Profesa Kithure Kindiki naugite waki bwa kiwanda giku ugatetheria kunyithia witia kwa maguta na mono nkurukie karugura tonya twingi twa ngugi turatukaguna nthiguru aturi cia East Africa. Kenya is very keen and is engaging the regional partners in this region to see whether we can have consensus on that facility being hosted for this region. It will create jobs. It will also cushion the economy from economic shocks, and not just the Kenyan economy, but the economy of our neighboring countries that are likely to be sharing that facility. Nkuruki munini wa rais Profesa Kithure Kindiki naugite thirikari ni thiritwe kigire burayumba kurigiria witia kwa maguta aga nthiguruni kwoguna kwirigira mibango ya waki bwa kiwanda giki ikarikia bwempo-ini kenda gutigira gicigo kia East Africa igikugunika. The government has had really to work very hard to cushion the people of Kenya from the exact costs. If we didn't go out of our way, the hikes would have been astronomical. Profesa Kithure Kindiki naugite kaunti ya Lamu niendekithitwe irimwe ya guntukura kiwanda giki gakwa aga nthiguruni na kwa mibango ni thiete na mbere guceria bantu ara athongi akabwira waki bwa kiwanda giku. So we are hoping that the feasibility work will end quickly, and we are hoping that there will be buy-in of all stakeholders so that we can have this project to create jobs, to create a petrochemical hub for our region. Lamu being one of the places that have been suggested as a possible location for this project. And at the moment we are having feasibility activities to determine the feasibility of possible location of this oil refinery, and that is work in progress. Na kirekiria munini wa rais na ugite akathi na mbere kunenkera Kenya ntumiri nkuruki yegie ara mubango uyu ukegwo kinyete kagita wakagita na nkuruki auria akuria baiwanda bia kuthambia maguta aga Kenya bethiro bari na wetera. It's an international project involving regional partners, involving foreign investors, and therefore is sensitive and delicate, but yet it is crucial for the reasons which I have stated. So from time to time we'll be giving updates, and we hope that eventually we will tie in all the loose ends and have the project commence as soon as possible. Kiribotera nteto cia Wairu ni Gumbeto Felix Mwaniki. Wendia na uguri ureteri ni Wairu FM 96.4 rumuri rwa Amiru. Ngatho cha mwanya mutegeri ni ugwe kuona kanya gaku na kwithira gwatanirite na bao twikiri nteto cietu cia Wero thaithatu ende tora mbwirire ntuko ya narua mugeni wetu akethirwo agitutethereria mantu mwanya mwanya nikenda gutonia uria ngugirwongo ethairwa ikarakari nikenda tumenya kagita kamwe ndiria wethirwa ukigwatira munyakazwa gwita ngugi ome ya nthiguru wethirwe uri na clue ya uria mantu zethero gikarika nkuruki kinyaga atonia kethra culture aya uria kwithara kuri na unthigurune chaome nikenda ugwe wengwa wethire ugiukiria ugichukiria nkoro kumenya ati no wethire kinyo kiombana ome ya nthiguru ndiria wona ngugi na roro ni rwaria turi na Martin Abwana nyuma ya kagita gati kuraja tukitha tugicokera na rwaria roro nikenda wethire ukimenya mantu jegie kumbana rwongo. Rietwa ni Maureen Kinya, mona ni rietwa mathithio ni Maureen Kirimi. Mubango jo murimi charuruku ureterine Joy Max Animal Feeds.